w'umuhungu w'imyaka 8 wambukaga umuhanda agiye kwiga ku ishuri rya KIS Gakenke yagonzwe n'ikamyo iri mu bwoko bwa hoho ahita apfa. Mana y'isi n'ijuru koko. Umwana w'imyaka 8 wambukaga umuhanda agiye kwiga ku ishuri rya KIS Gakenke yambutse umuhanda, imodoka iri mu bwoko bwa hoho ihita imugonga ahita ahasiga ubuzima. Mana y'isi n'ijuru koko. Uyu mwana se kubera iki bamurekaga akagenda mu muhanda wenyine? Umwana w'imyaka 8 ntago ubundi uba ukwiye kumureka ngo ajye ku ishuri. Reka amakuru yacu twerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Hari umubyeyi watuje mu midugudu y'abatishoboye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo utabaza abagira neza nyuma yaho umugabo we amutanye umwana wavukanye ikibazo cy'urutirigongo cyatumye adindira mu mikurire yiwe, ndetse uyu mwana akaba yaragiye kumuvuza bakamusaba ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bavure uyu mwana akire. Gusa uyu mubyeyi aya mafaranga ntago yabashije kuyabona kugerana n'iyi saha, umwana we ntago aravurwa, bikaba muri bimwe byatumye umugabo wiwe amuta akajya kwishakira uwundi mugore. Abagira neza abikora ku giti cyabo bafite imitima yo gufasha bashaka bafasha uyu mubyeyi utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Gusa nimero ze ndaza kuzibaha, umuntu ufite umutima wo gufasha yamamagara kuri 078460028885. ubaye ufite umutima wo gufasha waduhamagara kuri izo nimero tukaguhereza nimero yiwe, ukaba wamwoherereza ku dufaranga yenda akagwira akabona uburyo ki uyu mwana we yajya kumubagisha, uyu mwana nawe akagaruka ibuntu. Reka amakuru yacu rero tuyerekeza mu karere ka Gicumbi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Muteteri akagari ka Gaseke. Umwana w'umuhungu w'imyaka 8 wambukaga umuhanda agiye kwiga ku ishuri rya KIS Gakenke yagonzwe n'ikamyo iri mu bwoko bwa hoho ahita apfa. Mana y'isi n'ijuru koko. Umwana w'imyaka 8 wambukaga umuhanda agiye kwiga ku ishuri rya KIS Gakenke yambutse umuhanda, imodoka iri mu bwoko bwa hoho ihita imugonga ahita ahasiga ubuzima. Mana y'isi n'ijuru koko. Uyu mwana se kubera iki bamurekaga akagenda mu muhanda wenyine? Umwana w'imyaka 8 ntago ubundi uba ukwiye kumureka ngo ajye ku ishuri wenyine. Buriya ni ikizira cyane, kirazira kikanazirizwa. Uyu mwana bakiri mutonya cyane ugomba kumufata ukuboko ukamwambutsa nibura umuhanda ukamugeza hafi y'ikigo cy'amashuri akagenda, nawe ukabona gutaha. Ariko nufata umwana nk'uko umujyanye ku ishuri ukamubwira ngo ngaho ijyane, umwana w'imyaka 8 my friend, ntuzizere ko uwo mwana azagira ku ishuri amahoro. Nta muntu wamumuhaye yenda ngo nwazo n'umwana umongereze ku ishuri. Ufashe umwana w'imyaka 8 umushoye mu muhanda gutyo bira mupangu. Aka kana rero kakaba kavuye mu buzima k'imyaka 8. Ibi ngibi bikaba byababaje abaturage, bikaba byatumye batangira gusubiza ubwenge inyuma, bakajya bakoresha ubwenge cyane pana kubukoresha mu bintu bidakwiriye. Bavuga yuko rero ubu ngubu babonye isomo rikomeye cyane bazajya bageza abana babo ku mashuri mu gihe imodoka yamugonze iri mu bwoko bwa hoho. Ubu ngubu yarangije gufatwa, yajyanwe mu bizibiti kugira ngo umushoferi wari uyitwaye akurikiranwe icyaha cyo kugonga umwana akahita ahapfira. Gusa icyo bisaba nta kindi bisaba, ubwo ngubwo umuryango usigaye nibo bari buhereze impuzamarira y'amamiliyoni. Ndibuze kubabwira hano kuri kamera, ndavuga umushoferi wa hoho bamupimye basanga ntago yari yanyoye ibiyobyabwenge, ngahubwo kano kana kamwinjiranye mu muhanda abura uburyo ki afata feri, birangira aka kana akagonze. Gusa nawe byamubabaje kugonga umwana w'imyaka 8, ni ibintu biba bigoranye cyane. Abaturage bagiye kubona babona umushoferi asutse amarira mu gahinda cyane, avuga ati ariko ubundi nyina w'uno mwana ubu ngubu yarari he kugira ngo uyu mwana amurekurire ngo ajye ku ishuri, abize ko iyi mihanda ipfiramo abantu, ngo arekure umwana ngo ajye ku ishuri. Nyine ubona afite agahinda. Umushoferi nawe wanihamagariye polisi kugira ngo ize ikurikirane bino bintu, ariko umushoferi we tayari ubu ngubu akaba ari mu maboko ataraye. Murabizi ko uyu mushoferi agonze umuntu akamwica, kiba gikurikiyeho
noneho nakiriye nawe baragenda bakamufungaho iminsi mikenya, agatanga ihazabu y'amafaranga umushoferi atanga bakanamurekura kubera ko n'ubundi asirasi yiwe iba yatanze impozamarira ku muryango w'ababuze uwabo. Gusa aka kana Imana ikakire mu bayo, yenda niko Imana yabishatse, buri Imana yagakunze kuturusha. Ni incamake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Hari umuturage utuye mu mudugudu w'abatishoboye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo utabaza abagira neza nyuma yaho umwana wiwe yavukanye urutirigongo ndetse akaba yarabuze amafaranga yo kujya kumuvuza. Nka Kidasamura TV Rwanda twahageze atubwira ati umugabo wanjye yarantaye kubera uyu mwana avukanye ikibazo cy'urutirigongo. Umugabo aranta ajya gushaka undi mugabo, gusa ntago byaje kugenda neza. Kugerana n'isaha nagiye kuvuza uyu mwana banci 500 by'amafaranga y'amanyarwanda, gusa aya mafaranga ntago nabashije kuba nayabona. Kugerana n'isaha umwana wanjye aracyarembye, ariko barambwiye ngo ndamutse mbonye amafaranga 500 umwana wanjye bamubaga neza kandi umwana wanjye akaba yakira. Uyu mubyeyi rero arasaba abagira neza bafite imitima yo gufasha. Buriya hari abantu mwa kino gihugu bagira imitima yo gufasha, ushaka gufasha, ushaka kuba wafasha uyu mubyeyi watwandikira kuri 0788 46 02 885 cyangwa ukaduhamagara tukaguhereza uyu mugore nimero yiwe ukaba wamufasha. Gusa ubu ngubu hari abamaze kumufasha barenga 15 bamamagaye ku muyoboro wa telefoni, watanze 5, watanze 10, watanze 1000, watanze 500. Bivuze ngo ko byagenda kose uyu mubyeyi umwana wiwe agomba kuvurwa, kubera ko nayabura nzayashyiraho kugira ngo uyu mwana avurwe. Gusa ibi ngibi nibyo byari bituraje inshinga cyane kubera ko uyu muntu yaratubabaje cyane. Ahubwo amakuru yacu leta tuyerekeza nanone mu karere ka Gicumbi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Muteteri akagari ka Gakenke. Umwana w'umuhungu w'imyaka 8 wambukaga mu muhanda agiye kwiga ku ishuri rya Gisi Gakenke yagonzwe n'imodoka iri mu bwoko bwa hoho ahita yitaba Imana. Bivuga yuko ari uburangare bw'umubyeyi we wamwohereje ku ishuri ndetse atamugejeje ku ishuri, birangira umwana ageze mu muhanda imodoka iri mu bwoko bwa hoho iramugonga ahita yitaba Imana. Ni mu gihe uyu mushoferi nawe yahise ahamagara polisi mu maguru mashyashya, gusa yabanje guhamagara ambulance yageze isanga kano kana karangije kwitaba Imana. Nibwo polisi yahise ihagera izanye na moruge kugira ngo uyu mwana bamujyane. Uyu mushoferi rero imodoka yiwe tayari ubu yageze mu bizibiti, bivuze yuko rero uyu mushoferi nawe aho ngo ari mu maboko atarayiwe. Bivuze ko rero bagiye gukora icyo amategeko akora, ubwishingane mu kwivuza, ndavuga asirasi yiwe iraza kwishyura umuryango wa nyakwigendera amamiliyoni atari make cyane. Gusa nawe arafungwa nibura nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 mu gihe atarabona ibyo asabwa. No kuvuga ngo hano barakoresha amategeko. Murakoze cyane, Imana ibarinde bamere ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko niba aribwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Nababwiye ko dufite abambasaderi mu bihugu bitandukanye. Muheruka muri Kongo hari gushya ko nabahereje amavideo yaho, muri Uganda Gogo apfa nabahereje amavideo yaho. Bivuze ngo hose mpabera icyarimwe, gusa sindagira ubushobozi bwinshi cyane ku buryo nagira abambasaderi benshi, ariko buriya ko ubushobozi buzajya bugenda buza ko dutera imbere niko tuzajya tugenda dushyiraho abambasaderi. Gutera imbere kwacu mu bifitemo uruhari, udakora subscribe ngo ufungure inzogera ntabwo tuzigera dutera imbere kubera ko tuzaba turi inyuma. Ariko ibyo bintu nubikora uzaba duteza imbere, support yawe izagaragarira aho ngaho. Kandi iyo ukoze subscribe ugafungura inzogera tuje tukubona kuri liste ko uri umwe muri twebwe cyangwa utwiyunzeho. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Nanjye icyo muzajya munsaba nzajya nyibaha, nanjye icyo mbasabye mu kimi. Murakoze cyane, Imana ibarinde.